Rene ni ithare akagure. Atu nao Mr. Maple si mwenye mwalimu wa lugha. Mwalimu wa lugha. Story ina bamba. In fact I'm encouraged. So, really, okay, maundu mambiririe kuhana tamara ina ediriku. Otoria maundu maiko maria maingi na mundu no mundu ri. Maundu mambiririe ba contract yako ya bayathira. Ya voice tondu ni ukaga I was working on contract. We contract ri ni ya bayathira. Itinali tweka lini. Well, by the way, I was so lucky because contracting no ya voice ri. It was renewable after every 6 months. Yes. No ntondo ya ira wako mwega ri. Ni ndathire miaka iri mfululizo. Kwa hiyo ndio kile gitigithia handu. So that took a part of the system. Yes. Mari ndathire ati ni ndagiuka guku kwa nizine. And you see, ndiko data hidi na no manyira wa citizen ndakruka giga ira otuku. Dude munego kagara mirogi na nero wotu kwa gutangaza todo shooting, you know how shooting is. Yes, another matie it is very good ona 27 minutes 30 minutes tekwa kwa tuko kuigira kana ito tio force ando macokagira mukamenana ono nginya take 1 take 2 stop wo modo muno kwene ni mukunoga nise pide kwa kirikirito muno ukale muri ni kunyita ukana ta torarikia muno umwe kubo nderitanagiria muno nigetha nyandikwo permanently nigetha nginya ndikie githomo giki ni itare igirie kia mass communication tondu note githomo note wikate note gukorwo ndi guku kwa media githomo na niguo journalist ngirikite na ni subject igire tu utekire kigeranio tu yanga certificate course. Yes. No subject igire utekire kigeranio photography na TV production na ugirira nigomete ati ni fees ya tombire fees ya girikeda peke yake wakati mwazalo it was around 2005 2006 na gore mabigo kakigerania na bebe ikiwa na ikiaga girikeda tu really doka hare ndaba contract na baadhi bila todo na kukona na makona pressure. This voice has been very common. Now we need another voice. Yes. Nandame nyagogo ko ni beda go fight rere nyadi ko permanently go kugora go news to ko diare ha go nyadi oro yako arotagatha utuku. I was just surviving na besha ici cia taidi hai na besha cia voicing atware tuvecha tuminyi go wathi kwa news ri wathi voluntary kana no voluntary go ngira gwati rere let's see your job. I mean you are getting experience take kama ta no ko daina maratathi ri it would have been easier for me. Media is very sensitive, and especially when it comes to matters news. It is true. No, tume station hiyo ikoro iliatika inimuna. If they go to mawake ethics and all this kind of issue, kwa mati ya dawa modo takirema tabi, especially news. Tiga comedy ya niyo ya doing comedy. Watu kama hero watu na igira newsroom, and you are dealing with reporters. It has got to be they are very professional. You have got to be very professional. Kwa hiyo are looking at you. For how long did you stay in that? I came in Rail Media Services. No. Department of 1.5 years, almost 2 years. Nanishia fi bitaga news vi to the drug correspond na bere ma news ile doka gore rau ai ko kuri do kwa ni ko tukone media station ni de radio twarithia ni radio ni twarithia mwaka na nuthu do jete ye mai muno gandiko nginya gandika mara nginya go CEO ehoka mweke na ngikiona gika mushara wapi gutiani tondo voicing ni contract wokuri ninajaribu kujitafutia na hiyo ndio unalihwa kulingana na voices ilio bure okimweri or a certain amount of money. No igi kaka commercial in radio you have commercials tinali na radio promo issue ne gwika plus any other details they can assign me issue ne kulingana na contract na besha ile tusainite no igi kaka commercial kuma kwa creative department ile kule to vesho guheo to mini for example I'm advertising a product
hau no hete weza tuni atu tikukaga higo no heka mushara gaka ya contract kai niko dake heago kai tiko ndari karana kona family yako agakira nyumba na tuhaso twakwa ni drive bina fe no ni maundu ma Nairobi ya biga ko no kwagirire kwa na studio ko ndi bibi Nairobi no gwedo wikara huko mimi ndaga yure cio wa contract ya bira contract ya bira ri wiro na buo ne derodi ne gwatuka digo kiandikwo for some reasons dikoda gotagara media-ini na ni ngikiona ndikihota kurutosho tondu ndigũgĩũka wĩra atĩa rũcinĩ ũtukũ nĩ fair nĩ receipt nothing is gitigana na wĩra ũcio na ni contract ni no ndĩtahindi haini ni contract ni ma station na ndo ndagĩũka redio ĩka atĩa agĩkorwo nginya kũrĩ ũndũ yakĩrĩho ngĩtigana na ũhoro ũcio na kuma higĩ ndĩndeka news rĩngĩ tondu ningi kuona wĩra wa news nini other station no nginya gwethe maratathi mega. It is true. Ndikendenda na no gucoka cukuru na nĩ ndĩra mũndũ ũyũ ũrecirwo mũkũrũ mũno hau angĩkorwo na kĩndũ kĩngĩ ũcokie cukuru coka cukuru. You are not too old. Maybe 52 years old but I will still go back. You are very young. Am I young? Very 52. No, utani tudogo sana. I'm half a century. See, I'm half a century plus 2. Okay. That's nice. Nikiona ati well, dikirida kibati ga okay kwa news because that is a serious issue and no radio station will just jungle with that issue. No need na hope nego shoka. No biatigire tahidi hai. At the same time do tahidi hai ni twetagwo mashukuru-ini kugurugurika motivational talks. Yes. Ni twakiona gatubeca that time we're working with the maybe guidance and counseling department. Yes. Na tugathie tugagika na ku entertain, you know, we used not to call it like entertainment, it was edutainment. So we used to talk to students with skits and a very artistic language and they used to like it. And it is very na nginyari ya kwa corona tahidi hai. Ntaka itaga mashukuru maingi. So ndata yako kumenya ati beje tahidi na ici cia kiremi cia kitaga my home. Uguo. Na tukiruta wĩra mwega muno. No ni wamenya ithuĩ mũrutani twari andũ a family ri tutinge hena tungeweza kujifananisha na wale wengine. Hapana. Andũ marauma colleges kana mari college maikara kwa nyina faga ABCD as we had other expenses and all this kind of issues. Koguo pressure cia muci oire ikaraga muci-inĩ kwanyu. Ni kawaida. Ona igini atugiraga. Tondu haa ni nyambire na kuga atiriri. The society was expecting too much from us. Wone kana TV ni gutie kindu kionekaga kingitiga ati na mbeca nyingi muno. In fact ona kuingia matatu-ini akao hari thina. Moragia haya Mr. Maikosa na zangia kwa matatu. Ndena gari yake. Kwani gari yake ana gari. Mwezo ya dena mirao. Muda ya na murao to ona kana hari TV. But that is not the fact on the ground. It is not. No ira toriogi. In fact ara ni mwaita mara magio na mwana mbeca ginya okira actors ya. Different struggle. Ni todo ni rona kara TV ni kugo people profile you and they think you have money and they are profile the family ni muno because your relatives somebody is calling you uncle ABCD will always expect to have a lot akabira igeta kwa nyote ile muno ona kama akiambia you know tena mara expect au secondary na expect kwa mwezi wako umutaidia college na maundu mamwe bozo and still you are fighting your own issues cia bere haure umudu agora hudhuri niko bia kugua depressed magwao kitu ni your immediate family niko bia ukoro na issues agociria ata dikwenda ku announce maundu maigi muno mamuci cia muci etishomo tukabia okay the differences here and there and therefore separation happened between me and my wife. But I'm not divorced. I'm not divorced. I'm just separated. Nani tuwake yote shia na ithatu. I'm a father of 3. Yeah. I have a son who is now 20 years. Yeah, where is he? He's now in Kitale. Nareka discipleship training school where Kuraga Youth in the Mission. He has followed suit. Na kirani ndimuhoya gira kana hoya gira ciana ciothe ona tugaciakwa
nishikoro shire with a very strong Christian foundation. Todo mukristo gari horo Christian. When you have a very strong Christian foundation, you'll be able to stand strong even in terms of turbulence of life and all these kind of issues. Kwa wale kitale. I have a daughter, Patience. Yeah. Are shukureta go get girls na gigogoi. She's now in Form 1. And I have my husband. Yata go Hope. Wow. Hope kare na mama yao okore mari kara kugweta. She is now in class 7 at CBC. Ah, that's nice. Ni family yako. Na dio dokana ya do dire. I'm just that way. Gone goto karaga. Na hopefully todo gai no munene. You never know. You never know. Agaido. Kogo rede de na family. Na go kumaira na mabia ukirede na ndo biteno. And then there's something else also I want to talk about. Celebrity syndrome. Nigo kanu agitweka celeb, you know, so there is that spirit of ogwo. Na why toka influence. Ha look at the pressure sha na ira inire. Medabe gitweka influence is some people. Toto agina meka ini. Abaikara kiradi gitege yaku. Ni ginani ni wako ari ni dia nyuaga joy. Kana indulging myself with a lot of activities. No need by gerire or koigira ogwera modo we atiriri as a gentleman. Let me harden in my nerves or let me cool my nerves. Gabiana kawai. After maudu mali ho separate. To separate te bado. Dabiri ya kauduka wona tu na wife no drive. Namani modu mahali kadai. Ka depression ka ngirire. Alafu dia dwarea matamenyerete gukore mahana gati ati ni adwa bara nyumba na kuwaga because my father so you say was very violent. Na ni da biyo ko na haramushi tene muno. Ko onda if this is what is called marriage, I wouldn't marry. And that is why I married late. Me I married when I was 29. Tenda kwa kani ni kuhikania huko ni I call this what we call marriage. Me I'd rather stay like that. Alafa runa jisuri. But ya hikaneti na mati ya hikaniri. Dari modo wa mgebosho. But it happened. Ati modomasho ni makenyi gira. Ni dari moko hando ginya to pressure to twamushie. Ni madwa yako ira kaure. Ni nukumire bamurije. Abamura biyaga. Na gigi to dari mo ko hando. Mama enda bya mashukuru BCD ko na ntoke na gari to ya. Ko na kabaga yako watu ya gari ni. Ndio ushoka musi. Ndio muko maka na wewe nini? Na mimi wewe for example I was going all over the country. Maybe Kakamega. The counselors are they need counseling. I am counseling that time I'm doing guidance counseling and I'm still in problems. Yani uliona waku na no dia counseling. No background kega muno very strong Christian foundation. Na nikikwira go counselors ni mafatara go na therapist. Na ni meta therapist yage. Ko ni dia counseling I'm showing a very strong face public. Na kana kwa but I'm suffering inside. Kifo ndege kuna beine. Na todo ti hade gebiugere ni de doragira o kawai ni porpore we to spirit we ka to jumura ubwo na pesa na tofeza tu tiaga to ona le tiga to tofeza tu nini gira de Mr. Mepesi ona kana kare ya pewa you know ona drive gracia ku asha owe kaya oni na gerera ne ku mbi weti dekireirie ni to dona de mara da ko yiri nawe ngina ko gure to selfie na ni ko na Mr. Mepesi pa no aka post because ana ito kra Ndio kwa hamide. Kumbe pole pole this thing becomes a habit. But drive kura modo in a problem re because you think like you are past that. It is a celebrity syndrome. You think you are past talking to people because of your problems because they also coming to you. Yes. How know that and then it became so addictive. The separation how go kare ure todo I am a family man. Mimi data ciana cia kwa muno under the family life. Ikihura pure that is a depression. Na depression yo kwa muno damenyana. Yote muri gora na ona ebe ko igata nayo. The depression ni hore ni kire it led even to high blood pressure. Oita kumenya. Direre ho gashoini. Direre ho gashoini. Lele ginya ona le ginya kugya kedo asia kunoka sokoro. Ginya na ndio ade mabi yakona. Agia na mudu agane anyuaga. Ko na tero na gahiwe ndea.
Adu gatira yakwa associate na ri ona ndingienda ona konda kinywa muno tondu wira no guthuka because one no kwa consistency na ni ugithukia professional simbi ni athira ni ndakambia ukiyatira uguo na ugo ndiculu mutenga mbia kurehe thina no ni solo ndi solo kandi depression ne kanyingira haya ni gabia thina kwimena ABCD ino amenya akra radio no ndakomaga chochoro-ini tuchochoro tuto twakra ko muringa wapi ABCD na hari bae mwe hai na dikomereta wetwa ko digia thire jage ati ko andu agukoma ningia komire no ndi chukura nilikuwa nataka present mwe mwata kwa ajira chukura msafi ndi chukura na ndogona chukura ya kawaida tondu nigukoma othi ngoma itini kirabu kia Reggae Night Club ado maumari muri tondu kwere na marooms ire mundu ari muri nego muhaigana nigendagia macidi tondekete movies ingi nyingi ndimea tumekata akina Nairobi Half Life akina nini nimea baitha nimea movies mingi na kogo nitaka na macidi nyingi ndendagia kogo no ndendagia tu CD ko naita ko mashukuru kana VCD na neguona no guona ki magana matano marimu besha ni cia matakila na ABCD na they addicted nidaga bese cia icio cigamba gogo second generation nioka oina nayo bekanyina nayo second generation ni tondu ni avoid reality ko wera wikara ndio muri and that is what is happening with many people. It is true but it is running obaikara wehithete ina yeri na cocoon ina cocoon na wamenya atiriri ni ukuri uko wikoretwo ndikuri haria now that is the fact and that is what was happening and that's why tunasema this talk si ati ya kujihurumia. Ile mtu Mr. Maiposi anataka kuambia ni kuwa you get yani ni gwikoraga ni wakinyire handu na situation utagiruta kwiruta ni thina mundu athiaga tu pole na ukweli ni kuwa huwezi sema ati ni mtu anataka unajipata tu unajipata hiyo ni addiction kali rĩu ũrakoma ũkarutwo nĩ ndũ rĩu kĩrĩa gĩgwĩkarĩ nĩ mandũ gũkũ gĩthaka-inĩ ngomaga kama street-inĩ yamekaga rĩu nĩ kũrĩ andũ o makuonaga na makauga hapana we are not going to let this guy dream kũrĩ andũ mako ona wathĩnya andũ aingĩ kũrĩ ũrĩa tatu mathaa gũkuona it is true mama nĩ akoragwo na problem mũno ya hivi tu ni kuigua tu story mundu mwana wako kariki tondu riu ona ndugiukaga ndiukaga ona ndienda kumenyeka kuria ndi ndienda kumenyeka ni ngire na madhari ni arwara na dina brother ra passed just the other day he was physically and mentally disabled kugo na thina jagire no ko gisolve na ni thina kugo doka kurehe thina na dikwenda kavabu na thina wako I was even ready to die but told mo Kristo there guy if is my last days then hivyo moga ile dukareke ni gari hell ko dia uma mundu yakao maraya yakao ABCD ndaka that was my solace eno amenda niwaga nako streets icio chochoro icio kira vini ndahujagia murira ndahujiria ri praise the Lord nginya kumainira ama very good musician ngitia uko gwithia na umake really ugule ndagaturaga and the reason why I was not moving away from streets nobody was condemning me in the streets nagadia ati uri kana alcoholism akika ndego counselors makiga it is a disease yes ni murimu ore tabia kwera mundu wa high blood pressure kumuthomera kana wa AIDS kana ABCD gutidoke muthomera ri ona mundu muri ya botige kumuthomera abo understand okay I want to understand that statement atiko street ni ri ndwakodemago acha dikire na wenzangu they are passing the same issues like me although mine is in different way na kaya safa they to spread na to yana vinya
Tutahari ya problem shito. Tunajipatia nguvu. Usikomfort mmoja wako hole onge gutira. Ona otari ni kwiro na cione gukwira we pewa le rucio atari ukamwira pewa. So it is better there. Kwina comfort. That is where we are seeking our comfort. Yes. Na kwini kuona gandu ingi makoragwo ira buri wikara gandu mari level imwe itiroka mundu waka condemn. Todo bibi kuri andu anyu makwa wako ya mjinga uri zaidi we ati wathire ra okay waste nginya mutumia na wateire ciana nginya kurire we atona gero gukua we hado haidogethie ndogethie kaba hari urathi ni hari utarere ndeto cia muthubu ucio koguo enda kuga atiriri ona aspect ino ya guikara muno in depression ri ne dependaga na environment ri ni gucenjia kwa introvert ri ni kuona aya na kuri andu marajiciria ndina my cousins ara makoro hakuhi na ni muno na nginya mwe ni madeithagia na ndina mami na ni andu eri atatu si wengi mami ucio ni adeithagia muno na riri na kuigua pigwe ni rajairira nginya agatumana ni jethe kuri njiguaga ngoragwo na rimwe ndapatikanire ni my late aunt Ndekarire muno ataoka kujenga no ni okire na Kenya na akirire hari ngoragwo andu ndaikara ka balcony ni go gira matatu cia tirumu no tirumu irega tirumu irega always just to unwind ndio na my aunt yagira no dia mumenyaga so I was not expecting she was a pastor akigira andikira ne tishita kwa sina tabu ndio kanisa sina tabu mwere na kwa polisi sina tabu aikara hauri aikara akidoa ndio tekia damu ndio na ya auntie Niki weka because yeah she's a pastor na maana tunemo kurukugira amenya hata dia what coincidence is this that niyo kaikara hakuwi nani akejera atiriri ni joke ndio akejera na ndio kwa kuenjoya she was a joker no later ni akejerie ni ndemeto ni mamiguo na gwethete muno mamiguo ena thina muingi muno wa ngoro na ni ararira muno ni tondu wako ni nderiru haha tondu githii ni wikaine ni kumenyeka kore ni wonekanaga andi ya utiga guku aikara akayore hau niho akindutire reluctantly na niwe yakuhitha na ngabagi hitha ngimira ikogu tukuwe twakwa ndatiga handu hanawe ngire njoke iko ni gwicuranie njoke ka ndigacoke ni ndeciria ure nderwo ngikira tukuwa kabagi ndio ndari na kabagi ndatiga handu tondu ni ndeka ni getha thereri ngwiciria kwari kuri baby ndatwaraga na kuri andu ndathi ya gwithamba ici cia gukombera ukariha ugethamba na baby nguo na ndatigaga imwe ici ngatiga ici uguo riu ndathiire ho ni ngia tukuwe tureni twari tutheru nduka na tuo tugithie gwake riu ihinda riri othe ni wateire nyumba ona ni kwira ni kuri kindu nakio riu tia kabagi kabagi ya kari goti arafu riri ni guka minister mwe auga atiriri agituka minister of education auga riri gutie kuingira macukuru nginya aciari kwanja that time BCD gutikire kuingira imwe macukuru ni mamba mathira ara education akiuga kuna kuingia kwa macukuru ira cukuru ni mamba mathira koguo ri ona mbeca ni ndiri ona ire ndaikoragwo na cito kiagira macukuru riu ni ngigithie kuria ndagithire kwa my aunt kayore wenda ikarire kuu ri ndio ni pastor na ndahe nginya kanyumba ni ndambirira nginya gwiciria ikamutugo ya kurahe andu angi thina koguo kuri andu marajiciria koguo no nyambirie kwenda au ngikiambia kwenda na gutherathera kidogo na gukiria wega tondu kuri ni gukiria wega ndaikaire urie kiria wega kwenda iko na ile kebe kabia ile ni gaturiri uguo ndaikara muko igana ciada cia BCD kirereda ona dukaini ndingiatumire itawe keseji kurigana na ore magici nguthi kuhonokoka kare guthi Germany na kanithina hau BCD horo tikire hau ndagikire ngikirikava wega
na it took a process. It was not just something like that. In fact, when I tutigite tutiwaga ati tukoragwo in danger need to avoid the muno wherever the disease occurs because it can trigger the system yako. Ni kwa avoid mundu because we call ourselves recovering alcoholics, and they will always be recovering because they are at risk. Yes. Leo tukita guo. But I managed up to now. Yes. Ndio ndokire ndaikarire ku kaole na ngikara nake for some time gicoka ngigioka na guku mucie rĩu accept rĩu this time rĩu mucie ndio guku this time no ndio guku ri nĩ njokete ngathie kaura ka gdaitire na guku Machakos on voluntary basis o kwa youth with a mission ko na kuyo ngikara nginya hingo ya corona yaka nĩ ngĩũkĩritwa ndio ngigioka na guku rĩu kuma hingo ĩyo nĩ ndikĩrĩra uma guku guku nĩ wikarĩte kahinda kaigana rĩu guku nĩ njikarĩte straight mĩaka ĩrĩ itaida maguku 2 years itaida maguku ngora gode uko muci na nĩ wakiona station ya mamigo na muona na brother na my brother ora akorwo na ko nĩ nduraga ndimatungataga na ngakira ngai ucio nĩ wĩra aheire no rĩu nĩ ndĩrona ndaba atuĩka free tondũ kũiguka kwa my brother rĩ no ndakĩiguka mũrigo ũmwe and na ndĩmwendete mũno no mahinda ma ngai rĩu nĩ ndĩramba gwĩka atĩ ararĩ wa mĩaka igana ararĩ 37 years ũguo ti mwana ũrarĩho atete mwana warĩ mũnini na uga atĩ ararĩ physically he was physically and mentally disabled no he was epileptic ndio na kila tumira ahurũkĩrĩ nĩ akoragwo na attacks icio but this attack was so heavy he did not recover akurire ha muci nyumba akurire nyumba and he was 100% dependent na inyuĩ kila kitu kuria mai kwekata kila kitu kumorea nguo kila kitu 100% dependent 100% kogo wewe ndio ruta wera muno miaka ĩrĩ rĩu guku mũtũrĩre wa rĩu guku ungiuga ati horo waguo rĩu mũtũrĩre wa guku rĩ nĩ mũritũ mũno mũndũ tani una so many talents na ndayacirutithia wĩra no ngakiuga atĩrĩrĩ hihi kũrarĩ gũikĩria ũrĩa tugaga kiutangazaji hihi nĩ gũikĩria no na ũgĩtuĩka nĩ gũikĩria rĩ ndĩrona wĩra mũingĩ mũno na rĩu kama mũndũ akaona harĩa rĩ ndokire ngĩciria ũrĩa ingĩgĩa kanyamũ gakwa mũhuko ngĩhanda matunda maingĩ mũno ma passion na ma thakame ngĩcoka ngĩiga ngũkũ na mbata cia kwĩngĩa ĩtũ tuiganona kaingĩ kwĩre riũa rĩa kana atĩa gũtirĩ mũndũ ũtamenya riũa rĩrĩa rĩrarĩho matunda macio makiuma marĩ mothe mbata ici cia kwĩngĩa rĩ ngĩciragia nĩ ikoragwo na baida rĩ gũtirĩ mũndũ ũgũraga gũtirĩ mũndũ wĩtagia mbata tarĩwe nawe gwaku rĩ ũngĩta mũgeni no mũthĩnjĩre mbata no mũthĩnjĩre ngũkũ tũgũkũ tũrĩndaga natuo rĩ reke irio cigĩe goro tia ngũkũ nginya mũthĩ ona ma neighbors gũkũ nĩ andũ anini mũno mena ngũkũ no rĩu nĩ ngũciga kĩmera gĩkĩ ndĩrona ta gĩgũkorwo kĩrĩ sure bet tondũ ndĩrona kũraura wega ũguo ndĩrona ya kũrĩ green rĩu gwa kuongerera matunda na njokie ngũkũ tondũ mbeca cia irio cia ngũkũ rĩu nĩ cikuoneka tondũ rĩu mboco nĩ nyingĩ mũgũnda koguo irio ndĩragũra nduka-inĩ ngũcĩgũra irio cia ngũkũ mbembe nĩ cigũkorwo irĩ kuo koguo nĩ ngũgĩithia mũtu ndigĩthiaga nduka-inĩ kũgũra mũtu koguo nĩ nguona mbeca ciake cia tũgũkũ ũguo nĩguo ndĩrenda na hau agĩkorwo nĩ mũkombithagia rĩu nĩ mũndũ ũtarĩ na atĩ security ndirĩ ngari atĩ ndĩkĩrĩ na logbook ndirĩ mũgũnda ũyũ nĩ ancestral ndirĩ nginya title deed wehera soft loan nĩ ndĩrenda kũhoya mũndũ mbia no ngũthiga nĩ kũnjikĩria kĩndũ nĩ gũkorwo namba yakwa ya thimũ no ũnjikĩrie tu no niĩ kĩrĩa ndĩrenda namba yaku nĩ kĩ namba yakwa nĩ 07 no mahutio ndĩna igĩrĩ no ũndũ nĩ atĩrĩrĩ arauga atĩrĩrĩ ndaumĩrĩte kũhoya no ti atĩ ndabatiĩ support nĩ batiĩ support nĩ abatiĩ but na o agĩcokagĩria ngatho arĩa manamũnyita arĩa tondũ okuga ona korwo nĩ meciria ma mũndũ ndũngĩrĩho so ũngĩona ũndũ ũngĩmũteithia naguo hero appreciate kĩria kanya mũmũria na ingĩkinyira gakombe ga thubu ngĩkĩhuria nĩ ũndũ wa ndawa ici ndĩrakĩhũthĩra rĩu kaũndũ kau nĩ kuo ngwĩka no kaũndũ kau ndĩreka rĩ
bika ndo karago ko ndo nako ko base goko icio na kero tondu ni ngigite ati matuibe ndo kayukie ndo kimwe niwe na dacoka midini to ni gucoka ri ndicoka ngioka gukukorwa tundu twako tuguko higo no menya ndarago mwe no tabanga riu na dacoka kuria midini ri niguota ku organize okay riu urauga ati we korogo kuno ugie na support si ati ni pesa unataka but hata kama utaki kuna support unataka generally ongera unajua mtu anaweza guzwa ni kweli na you never know najua mtazamaji ni mundu ina roho ni muciari ni brother ni sister utakora maundu maria mangi no hutio weke kiundu niguo were ngai ni ndeka uguo okay well for example ongienda ati riri Waswahili husema ng'ombe akivunjika guu malishoni hujikokota hadi zizini hapati msaada. Mimi nilivunjika guu malishoni na nimejikokota hadi zizini nipate msaada. Yes. Nimejaribu kwa nguvu zangu tu kufanya vile ambavyo naweza nikafanya, lakini kweli ni kwamba mundu ndahota kwihota piyo nigere tirandrageria no still nigera hata kurugama wegari nigo need support nigera ukoro ngirora muno maundu makoni my health ambayo imenisumbua. Of course the better idea mimi nilikuwa kimonda. Yes, nilikuwa times 3 of this. Of course. Lakini ukinicheki unaona vile ni impossible kulazimishwa. Lakini hii ni kwa sababu nimekuwa nikipambana na health issues. Of course naweza nitazi overcome. Because zile dawa natumia zilikuwa so heavy. At what is it? Diabetes and high blood pressure. Sasa hizo zinahitaji dawa na zinahitaji dawa on daily basis. And the more unakunywa hizo dawa, of course mwili wako haiwezi kuwa tu kama kawaida, because hizi dawa especially diabetes unakuanga unaitishwa, unaambiwa kule special diet. Special diet inahitaji si chakula tu ya kawaida hivi. For example, sasa mimi nimeambiwa nikule a lot of proteins. Of course I'm doing a lot of beans. Sasa zingine nahitaji kanyama, hata tumatumbo na mayai. I'm not saying that is kwa sababu ati hizo ndio chakula mzuri. Of course watasema unakula mayai nafikiri tu unakula, hapana. Hizo ni kwa sababu ya condition. Hizo huwa zinani drain somehow. Especially mambo ya diet. So ile kidogo unaweza na alafu unaona ninataka kujaribu kwa ukulima kidogo, nataka kurudi kwa ukulima. Of course nikirudi shambani nahitaji mbegu, nahitaji nini? Kama nizo kuku nitahitaji tukutubie naweza na tushini naweza kununua chakula. Of course ule anasikia naweza nisaidia na hiyo njia, ni sawa. Najua niko na marafiki wengi wale ambao mlikuwa fans zangu. I know you can do something of that sort. I really need that help. Hii ni kusema kwamba ni kunishikilia mkono ninunue kidogo tu. Nikiingia tu kwa platform ile natakiwa nitakuwa sawa. Na industry utaki kurudi kwa industry? Ninataka kurudi kwa industry. Lakini nataka kurudi na njia. Sasa tumeenda katika kiwango kingine cha juu. We are now digital. Yes. Voicing ambayo mimi huwa nilikuwa nikifanya kwenye radio ama zile ambazo naweza fanya kwenye radio, si lazima niende studio Nairobi. Nikiwa hapa sasa mimi niko na tuseme tripod laptop na niwe na simu nzuri. Sasa natumia tu hii simu, si simu. Hii unaelewa vile nasema. Niwe na simu nzuri ambayo naweza nikafanya voicing tu nikiwa hapa. Na kama mic. Wale ambao wako Nairobi kwa sababu wapo, na wale ambao mnanisikiza mko na TV station na mnahitaji sauti, I'm available. I can be doing voicing for your commercials, for your radio and even commentaries. Mimi ni mtu ambaye naweza zifanya kwa lugha zote hizi. Naweza kufanya kwa Kiswahili, naweza kufanya kwa Kiingereza, hata Kikuyu naweza nikazifanya. Kwa hivyo hizo ni njia moja ambayo kwangu ninaona, because I can work from the comfort of my bedroom. Yes. That is why digital imekuwa so important. Na hii ni njia moja hata kwa wale wengi ambao ni vijana na wanaweza ingia tu mahali na wakafanya kompyuta na mambo kama hayo na wakaingia katika mitandao na wakapata kazi. Kutumia talanta na giftings ambazo mtu anaona. So kama mtu anaweza kuwa na at least na laptop, atumie na smartphone hivi, I'm human drive. That's all what he needs. Yes. To gadget to na watu kwa unatuona hau na ndio watu hivyo ni na bitwede niko na baya kwa hivyo mane
Okay, namba yako ya thimũ nĩ 0706 215 013. Hiyo ndio namba ile ndio hapo. Sokera rĩngĩ 0706 215 013. Ina fuliza. Ndio fuliza hiyo. No. Kenya no ndio ni mtu amata na fuliza. Especially mwe batani. No ngine anaitonga ile na mathire. Ona guti mwe ta thire. Ona Kenya ndio na mathire. Kaje maidi. Leo ongera finally ongera moto rori ate. Ige murate riri. Kunika kwa mwikuori tikuo mwisho wa kuri ngima. Mundu ni agwaya. No, provided as long as you are breathing. Yes. No ukire ringi. Ona gikuoni kiwa muti ni tema githukire kaya. Ni githundukaga. No ni gucaka ka githundukaga. Ona muti ate mo ni kaya ate. Ni githundukaga. Now that is what I just want to encourage people. Please, especially ado ari kare ko to dori kare ko ni mariganire muno. Kari kara 45 ngina 65. Matuguti mudo ya yeho itu. Na ni ithu tuna potential ya muno. Ado wa yeho ini kaga child ni kana twegirie muno. No adetaya manageria na mana experience muno ri guti mundu maragiriria. No ithi nitumenye atiri turiho ni igite ngi atakwa advise adu ni igite na experience ya kuonia adu mawira na kuma direct na kuma guide. Ithi nituriho no ni ngenda kumwira ati ni kuri na mwihoko. Ni ona kuri adu mahuragira adu makajuria atiriri. Ala Mr. Mepesi bado huko expectation ile ati ulikufa. Dhamira yeye niko haya haki kama hujakufa utakufa tena. Mtu ana expect because ameangalia life yako akaona wewe ndio. But I want to tell you please Mungu kama hajasema wakati wako wa kuondoka umefika, basi una kazi nyingi sana ya kufanya. Alafu until and then kitu moja ambayo imenisaidia zaidi na hii mimi huwa sikosi kusema ni kuweka imani yangu kwa Mungu. Unless uweke tumaini lako kwa Mungu 100%, yale mambo yanakuzingira yote tu ni mambo ambayo inaweza kukuangusha na kufanya ukose tumaini. Lakini kwa Mungu kuna tumaini. Mimi nimefika hapa kwa sababu ya Mungu. That is nice. Hallelujah. Can somebody say amen? Wow, that's nice. Yes. Nini tutoka mwisho wa tafarira itu idara ya Kagure. Tumana maiposi no amusikiza no amuigua na nejwe ni watu wika encouraged na washokia ngatho kwira so long as you are alive you don't know about tomorrow na ate duma ingi haga gwetuka ugikia niguo kwira alwa he is already there. Yes. So hata wewe kama uko chini utaamka. God is faithful like he is saying. I've got to know enda gwikara tu o hari Ngai na kwa acknowledge ati Ngai ni omukinyete andu hau. Thanks so much. Nginya hindi wenge ithaa ya Kagure. Thank you.